Aha bwenshongeji Minisita wa Government Sebyanga Raphael Magezi arambwira omwanya ogu ogwakabagarame kureba okuguri rwanyuma yo kusesandisha tunyuma. Minisita araganise ng'omwanya ogu niguza kwombekwa kurungi kandi obonje n'ebyo kwerinda okwetantara ebigororezi nk'ebi. Akatari ako Speaker wa Parliament akandagira munyije nkarambure ndebe kiri kwetagisa kukorwa municipality hamwe na government. Icyo kikarigero mu report yatigo mu Parliament which is Honorable Annette Mugisha, member of Parliament of Bushenyi. Beneficiaries for PDM. So he got 1 million and he used it for adding value in his bigger project. So we can see how he has moved. Oguno mulundu gwa katana kataraka koshibwa binazi abweshonga zitari kumanywa. Oguno mulundu gwa katano bakutwosya kandi saha nizo zumwe bakutwocheza mu abukwa mulundu gwa katano twatwabyamire tuzakura turabantu batweta ngo moro mwasya mwahoho kabajangwa katare kitwa kabagarame bagumamba kose twantu jangu tukigiro cyo Hapana. Hapana bwenu akazu nakakatare kakabagarame ngabambi okuba buri yomwe wena noho tukurebera. Hoa nabo mwishengero wa Bushenyi Annette Katsima Mugisha abwineho bakama bakataraka yabasha bakuzora misho okurinda omwanya ogu. Twina abana bara idol abatine bakora kandi mugaruka imwe mwenyine mba nimwe mwabaguze ebikubateganisa obuhongo hati nyencha kareba cyose akatare nkaka kandi niwo tumire obundi cyaba kityo n'amazima ntwenda abarambuzi tourists bije bareba umwanya ogu n'umurungi munonga first class center yo kugurizamo no kuriramo impuno konka ubuzo burumu bwetaga kongerwamo. Gasha kwa Ben Muhozo mu Bushenyi.